Poštovani gledalci, ovaj medijski sadržaj realizuje se u okviru projekta Od prošlosti do budućnosti 195 godina obrazovanja u Lapovu. Sufinansira ga opština Lapovo i gradski portal 034 iz Topole. Nalazimo se u srednjoj školi u Lapovu. Razgovaramo sa dve učenice maturantkinje koje ove školske godine polako završavaju svoje školovanje, a u pitanju je smer carinski tehničar. Pa evo, najpre nam se predstavi. Tijana Ranković. Tijana, ti si maturant, carinski tehničar, to je sada obrazovni profil koji se ne školuje, dakle, i nema ga u ovoj školi, dakle, vi ste ta posljednja generacija koja izlazi iz škole, nadamo se da će ponovo biti, ali ajmo najpre, zašto se ti opredelila za ovaj smer i kakvi su tvoji utisci što se školovanja tiče? Pa generalno smer kao smer jako je dobar, pruža jako dobra radna mesta u špedicijama i stvarno... Šta je bilo teško od ove prve do četvrte godine? Osnovi ekonomije, definitivno. Osnovi ekonomije su bile teške, ali kada završite ovu školu, pruža vam se velika mogućnost. Pa da, generalno rad na špedicijama, carinjenje robe, smer je jako dobar, ali eto, jedino mi je žao što nema ga više na nivou cijele Srbije, tako da to je jedino što mi je žao. Trebaće nam carinika i... Kakav je tvoj plan za upis? Pa, verovatno, ekonomski fakultet. Pisaćeš, je li tako? Pa da, u Kragujevcu, verovatno. Zadovoljna si što škole tiče? Da, naravno, sve preporuke. Evo, čuli smo da u školi ima dosta kabineta, opremljene su učionice i nastavni kadar je. Što se takmičenja tiče, da li si bila na nekom takmičenju? Pa da, sad skoro smo bili na ekonomskom fakultetu, na takmičenju. Takmičenje je bilo, mislim, novčanice. Pokazali su se te znamenite ličnosti što su na novčanicama. I eto, bili smo četvrte, imali smo 21 tačan odgovor od 25 i tako. Evo, polako bliže se praznici, verujem da i vi ste u tom prazničnom duhu u školi. Evo, sad je vreme odmora između časova, malo je, eto, i gužva da kažemo, ali navikli ste, lepo je biti u školi. Tako je, da. Pa sad ćemo uskoro da imamo, doći će nam škola iz Rače, sa njima ćemo da kitimo školu i generalno gledamo tako da sarađujemo i sa drugim školama, da se upoznajemo i družimo. Ima li ekskurzija? Pa ima. Još jedna maturantkinja. Ja sam Jovana Arsić. Pa generalno što se tiče ovog smjera, meni se baš dopao smjer, stvarno je odličan, predmeti su stvarno zanimljivi su jako i pružaju dosta mogućnosti i kao rad u preduzećima. I imali smo priliku da se susretnemo, da radimo baš naš smer i gdje nas ljudi, gdje dobijamo mogućnosti da steknemo radno iskustvo i baš nam je bilo lepo. Praktičan rad, kako izgleda? Pa naš praktičan rad generalno za carinu jeste da dobijamo papire gdje trebamo da popunimo obrasce, da damo sve carinske isprave i da vidimo da li to može da pređe granicu i da li je sve u redu. Ja sam osoba koja želi da pređe granicu. Šta je meni neophodno? Pa neophodno vam je prvo da imate špeditera, da imate nekog ko će da prevozi tu robu, da dobijete CMR papir da vaš vozač može da proda tu robu. Također vam je potreban EUR1 kao poreklo odakle uzimate robu i na osnovu toga potrebna nam je faktura gdje imate cenu i količinu te robe. Pa to mnogo da se pripremi, ali bez papira ne može. Bez papira ne može. Evo, čuli smo, tvoja drugarica planira ekonomiju, ti? Pa meni se sviđa ekonomija generalno i mislim da ću i ja da nastavim ovim. Ali ste spremni da budete i na carini? I na carini, ako treba.